Kitambulia tunapita. Yohana. Safi James. Safi. Na upo James wangu. Mimi niko James baba. Jambo langu nimekutafuta kwenye chungu, kwenye sufuria sijakuona, nimeingia kwenye ndoo kwenye sijakuona baba. Nikajua labda utakuwa choni na katakoka na kwenye nimechungulia sijakuona kaka. Sasa James, mbona kama unanitukana sasa? James kana wapi? Ina maana wewe ukati bana. Ni mambo ya Kiswahili ya kuongea ndugu yangu. Bana James baba, bora nimekukuta ndugu yako. Ndugu yako bana, nina shida baba. Nina shida, shetani mwenyewe mpaka shida yangu kainua mikono juu na miguu. Unaona ndugu yangu? Bana naomba unisaidie kitu hiki kimoja tu baba. Kitu kimoja tu. Kimoja baba, sio mingi. Kimoja baba. Nisaidie kimoja ndugu yangu. Nitakushukuru kaka. Nitakushukuru kunisaidia kimoja. Sawa, sema shida baba. Maneno sio mengi, sema shida yangu. Yaani nina shida ndugu yangu, nina shida baba. Nina shida na kitu kimoja. Nisaidie baba, kimoja tu. Nisaidie ndugu yangu. Nisaidie baba, kimoja tu baba. Shida gani nisaidie? Nikusaidie. Nina shida na kitu kimoja. Sasa ndio useme. Sema sasa. Ndugu yangu Yohana, kitu gani? Kitu gani? Kitu gani sio? Shida na kitu kimoja baba, kwa naomba unisaidie kwa sababu ukipiga hesabu toka jana ndugu yangu sijala, juzi sijala, asubuhi sijala, nimeamka baba sijala. Yaani mpaka nawaza ndoto ya kula ndugu yangu. Mpaka nikajikuta nitavuna vidole nimelala baba ndugu yako. Nisaidie baba. Nisaidie ndugu yangu. Nikusaidie nini sasa? Nisaidie kimoja tu baba. Kula? Kimoja tu. Nikusaidie kula? Kimoja ndugu yangu, wewe nisaidie kitu kimoja tu. Sasa kimoja kina maana gani kimoja? Chochote baba, nisaidie baba, nisaidie chochote.